Naramala Kenyambia Kamal Guasima Kanor online TV channel. Bana report ti bana killing wale shanka wal joka pyro ronkin dangro irijan dangro bakel ban right kitin kon tin chaden lat. Bukoraj ke kor lan shituo ka lawn land bana information kon lat ko bana killington bana right bo ka kor mjituo ka kam jani kene murle bana jeling gwad mishane shuba diok sha nektin then ka sha ne wal baro sha ka page ke sha ka dak ka pibor bana tidial bana kaling because whatever happened there ban jeling gen report me akan kono niami jirame jidit chang nyam kaji ko ben ka Nuer online TV channel go gen did subscribe ko the notification bell did je twine ko mite mishi bresh der shamala shube keji bana jo me bana je linkel ka do bada enter to ko jan kari poda me men chalat mukala nyaka kon kele en wale chala de wone ne chane dang jok shakanak nakan ne dang wal baro te cha page yen bana lingo keri pon mi shalat gwasame ne dang jok shakanak gwakur ne dang wani te ka bot to dit ne dang wal baro te chakep ne ko ne akep gwasame kaman kana gat wa chaka page chaka page ka jodan chalat gwasame shanga jokka wa te kurm chito ka greater people administrative area la dormura leni kan local official la mo tela ne kien kienet kontin la murle ke jape ke ripon mi kan la gwasame ken teken karandian milaran information minister mishali Jacob Wershum Jacob Wershum jani chane ken chaka mak ano ke shanga dioka jok ke shangdar wada shale manya bol payam ka gumru kanti jen gwalda anan chaga makten netin kontin maka ke ka gad jane Red Bell group ke ngene jane wa ken ti jieno ka ping midit man linga long report me men la roda simurle community gala wonene nere kon bel ken ke used to be a jongle state can use to jen ga jongle ano shop dien ka jen gumru kanti mo chikan dor mi challe manyabul payam no shukana goro bikana ma ka cheng darbor kan ne to ke ngani janen kon ya korea yakap wa chikan okti cho kudang jok kuli jen baro with dh chikan kanang okto kudang jok jen baro with dh chikan kanang ka jodan chikan at gwasmane kanetin kon tin makana in maka manyambul payam waken shupkan red dwara moke 2 pm ne dang jok chakanak ne dang wa taga bot cha gad dang wel row so gad dang wero cha ga page kaman dang di non gad dang wero gad tiene kaman dang di cha ga nang kel ka gad ka cha ko shupo ku dang jok jen baro with di cha ga page no ci general me run information ka kan morle community she can share la mission amon which na machitwo chere mai connection material misho da la kana condemn so of course she can condemn she can la me criminal act ka shol kan authorities tentere which ka jongle state and what they can investigate de neten kon tin chagat chaka kef kana man de ka kef ka de gat tin kon tin chanang kan de ka nyom loy ka jog de nang ka great people administrative area she can information me she can jak aka kwar jongle ngai kon diale da ka gai ko jadul wal ka aka kenya kana robi no tere de gama nana te tension nana shiponding no genetic critical condition especially high blood pressure ke hypertension te ga jang woda te with me ka chala ro chodo palpin bo not yet tell full information mission ben ka an morle ran information den warga ta jak chi ka warga kan jaka jongle no
ka jong le taken karan information minister ran information minister mo shale nyamarlo institute cha informed yani cha lare no take ne tishina au makre wuchin bidimi jani cha yode ka telephone no ka great people administrative area cha inform no take ne ti jani jongle ti cha dor murle cha jo makaken jani no mo mi to ka kuje mo jani cha je briefed jan acting governor na tere which and we are quite investigate Canadian con tin lagat dinkabur use tinjian tin sha murle community cha je cha kawe cha komak ke chi now nak pinin winimi can it be the investigation because a lot after that you can finding you can jek you can man gore you can jek can be can cool ben careful report no gwas memen bananga jeneni la tan la nanga gat mala lat ke great people administrative use no wen ke morle anan kan gat kala nan kan hok no kala pay kan tidia antame she dinga bor use sikle gen she kan gat wero she kan ko nan ka mendang di laman ne dia la kon sha da ke cha nan kan ne dang wal baro ka jigen kan hok chu ku dang diok ka wonyam ko no to to wan no ku diok wonyam so na me awa better lead bejeno she great people administrative area community akanman chalat kanai no shine billing pin ke shine bibet so na me agenda na la roda digena lingano korja tanen winami kam dinka bor use kananetin kon tin la ngani ne ndi shalgati morle so na me der we kaya ke de yana ling ano ka drop down de kon dia link je no korja tanen winami shirmi shane no of course tene rin wanti shilar no angum toge je na me and morle community ku kana le we kwalo makede. But before all this thing happened, by the way, ninte payo ni ro kin Dr. Payo shingmani morle chi gien chi we doro shal ka me jongle ne chi we ka dinka bor community village ka war chi kana kan nak pinke chi kan ok tung wan kan kana no mi shawra ina kan de content ni mi kan great people administrative area mani la kwarkien chet karan ramdala ran information dien chi kan denied kan etel ngane ko ti we na momme de tin ka kor gwa da pai one time right now shi ngane te la ngane jani le we kana lo na kan wini mi kana kan nok jen ko la gwe no balele di akan so na momungut unresolved and we can ku gwe mal ka ta da na be kana lel kaje so na me de kon dia la ling na the report and bana lingwa de mena report ban lingwas me bala mandan and tuok re dwanwari na me a victory report SPLA IO kana Nuer army wa chikan wal ga keliu chikan control fully wal ga right now right corner cha kef keliu no wal ga te ka Akobo chideni asas PDF John no de ka we ka Akobo but cha ko joch ka jun midit walga gatama cha chup teni teni SPLA IO no so chari por me chajalat right now kuma SPLA IO no walga is fully cha control kuma dung Dr. Machar la deni SPLA IO kari por mi chikan lat gwasa me ka kwiko radana chitu ogun ginemi she kind of want along and they netin contin la deni SSP de go the alde kan control but chekan anamo ka kuje money a shi kore me yo tuogo no ka jo dana chalat gwas mene ka jo mu chalat gwas me ko bu kon di alkol teken la kor di de kolema a korlema re loka adio je kon dial ci konti ka ngej ke jodana shalat donc mi jiram mot latu wala ka gurgwasa me atik netin konti lan woretin ciure loka no ci ko rach la dini generally nyang kum kid mi hadi tilan wore bane ci kan jow ci kana lat
Joy kalat guasame keripon mashalat cha ken SSPDF General Thomas Maburdol cha raja lung niamnat. Ram kel ke deni SSPDF re loka. Na chana jogo no ne tele deni SPLA IO to gor kere loka ke liun wana materam cha gorje. Mi jiram gur dakreng machar jien wedor dakreng machar kadok. Raja mocha jalat. Jana we akadok yendial chine goro te karana SPLA IO mbitere loka ka joran kalat guasamene. Nime reaction midi mi chikon gui kone ko en general nware ya ko ga kirmi yadit joga nano yen ramku SPLA IO ko support ke ku da kam cha ko support jen were lo ka wer ka dok bana je lar no ne jen chunga kel ke wud janga chunga kel ke kirmi yadit je consider no ngono ku shonkel ga no no bi shonga jo ya consider ki ro ni kan banka ne de kontila general nware ke widien chabat ke mu che twokaka Maburdol sheraj mi jek shala dalong reaction bi le to kan na no kachin konti lat kan ya gu je no general nuare chi widien cha bat ci kane ti dit no shiketel long biran bi gu ram di dalong che ke jen Maburdol ram dit no so instead na jogo no ya na we are kadok jen gwadan te SPLA IO te tin we are kadok Nuer community we an winimi so na many jeka she chong tella din mi le roi like that kan war ka ngeje no gornen wari od be te kamat gwasme so mi chikena mane be jelong jarol wari chikan dob chikana bai ko de ne ka me kuna liya kwaje tok tera mon lep tokte so man ban ngajene kan jarole pai kana gwat mi bran bo kon be jekten that's is all gora no gwando kon be jekten tiran goro teka mo gwam de la kanwar so ma chana jegu jeno chi kon kenen kanede ti roja roke ke general no rete bu kon ngaje no ne riudien dial la roy ne kon ke roy no be met je jenta dam teten tan ledien mil latrane ko jen mi jira mi mo la tok mi no go de no ko de ka go de consider no area de me la de me ba go puch kaneka ba jen no kaneka ke cha de bonok anyok jinti kene shunkel ke jin an malade na mo cin warje gujen wo de tekede ko alama la kona gore kenya mi gori jano na chonji kel bi ko ngajo mitiga support ra okay but mi chiro do tanyra ra nyok jana mo chara mi dit no mi diet e che jo me che de la like that che ta da no che la kije de chara jang do dan dong da re tai ke je ki da dar to ko je ko chara mi di che de la ngot kam don ko men this division speech nyam ne ni in kontilan were ko je raje nyam kuma kirmi yadi we mean that ya considered no nena mabor jen gulo gore roda mebe cham gor na mebe cham chi u take look on je to me my understanding am go no roda be cham ko be dor be je ko jen ta dana chi general wadi al chi goten general wadi al ko ku jimi kane ko no gor kane miat kaka okay gor kane miat kaka dona me de yanalim ka jowodan en je tojo gwad ma bordol men chalat mi jega lon ka video de ko video de belten men gwad ya jor so en general mi chene me la general nuare ma bordol no be right chode mi chi kok but kan men believed don de belin ka general mi chi kok mang ken nuare ka be right like that ka ta dan rajeja so en we kun were reason get this time guy especially con le general mi bine buka abandon just kareal ki ka dwor yeka mi bej so gore char mrong ke char mongwa ke janta me ma versal ke jan this moment ba considering o chi Nuer ko de tin jalat chi Nuer ga delat okay an gwandin mi la gwannat mi de roy ka roja mo ndiakal bakura ke video yen jana ya ka dok Nuer community biaw tetin yene kontili SPLA IO cha SPLA IO cha gor dal shal kamo kal lon wer point de tela gallo kam noka ko kukan num distraction re loka gallo ka shunkan ka dak ma charwal jikan shunka dak ma char nakaneke yar kana dori kami jana no ngweno de na chonkel ka dak ma char mi chalewe ka jan do mo anu bana nak mi shi jira mu shunka dak ma char asona me jen tadan le general le kone ko la nuere je kan chikala goro de nuere de ka go
so na me bala je report dan en de yaling kamandan en chalat gwasme mara diana bu kona ngach no channel way ni won cher mo ngai kona ala ye ci kon koren nyam channel jeling tek mo bu kona nen gwadmen jo won ci to ko binti ci kon ling ne cha di ni chobo jen ngwane de bangwan ka de ne te la de ne SSPD cha kanak de ne SPLA IO ci kum ker mi yadi ka en yal jikane jakan binimi lo bok ren yal bokona okay ren yal bokona boka gwacho ala kwer la jor ka gwit kanti ka binti jena la tuong ne shang ka kum ker mi yadi ano mi cha ka dak okay la gor kan no bikan na kana bukaren yal jenta dan teketin ko la jor awacha boka gwit kanti anyok ka jo cha nyok lat wa pakur of group kona kanti unity state bintu no jen gwadan to repten kana de ti tin bukana jen ku message pdf ka dwalien ke gor kana ku kan ne ken kona ne ku kan shol or whatever let kana so neme shi new kan wore tenten yunimi ko ngai kan ne shang mi kum kin mi yadin mi kan bujeno cha be kaka malakana alel ala gor kan no bikan bikan ne de kon tela jes fela yo bikan ka book so jenta dan teketen chana jo me milingbe okay ko ngai kon madan le rode katin content to kuma SPLA IO gwanne ka dial tin content organized okay ci kon di alinga ne ci na yo te ka jen bintiu ci ka we kuch but ci jen very important ngana jen wonen right now I'm right corner okay la SPLA IO ci momentum ci again shi ka bomb ci entire one te ka western equatoria te ka eastern equatoria te ka jongle te ka kapana te ka unity state everywhere kan de ti kan ko ne ba so Sudan ba jakob gwa jen men yana wale la kia la keja ka kira tama ka mage je pressure bo ne tin konti la United Nations eno jin jeti dial ci ga yar di dakuma char ci yen ci ngot ci ga tul e ngoti ci gar kan dakuma char kan yen ci kon ngaje no kir ci power sharing da ne cha lat la power sharing deal me ja tange 2018 ci kir ci je yar yar me yare janene ya governor nyin SPLA IO chaga wo tele dakam char tele jenoliten kaka agreement da ne ya tan mi jira mu goro bi bina bi ko wuch bi ko ra kenyam ko kwer party kanamo ko an power sharing te kam nyin dakam char mi tera mu wo je ka kwan dakam char ba dire ka dakam char kenyam ba kule jien ana baramo be kulo wuch dundo kire melade without consultation atela mu gorno balat kadag machar baje wi loraba chayo bije gnodi do bada la kira na la ka wojeje maniam la teke jenete bu we kepin bu ka right jinra mo jin ran SPLA IO mo bikene moj ka yo ke they will offer you something bigger mishi kule logo no bi SPLA IO bija abandon kepin and then be kira be action be kule baka but me jira am don chiro linga ka pinyo okay big bere mat run bu kana goro biro de declare nyok tanat kwa intimidenika gor kana de kana to de kana nang mish don waye treteno mi logo no bi ka SPLA IO ba jinak chire meje to ka bentio no ka wera wa de ni SSPDF kana de ni kana ne konti la politician la jien kan bu ko dorne enten continue chung kel ke kir mi yadit bu kan we kudien bu kan ko jogo no nena mu etechi tia tama kashi declare then baji yen ke baji nak these are the two things brand betel choice so miche kani yo kani no then de yen so what they do la kan surrender kana wana ka kum ko de shaka influence ajen menen yana tama jende ne ka bente town wo ka kwela jor gwad dan ta SPLA IO tikten wuken nyinka ke na me form of intimidation ko ba ne de to ba guji no chikatel date chikatel ne ti chunkel kake chikatel civilian chunkel ke SPLA IO anu tele ka right they do not have option ko kan chaka kef ka chaka force ka chaka gulpin gwanter ta duom de ka right la bitke
yo bu ku nyo mu pangin kan ti ko shi kan community ichi community kan ok bu kan ko gota content ji SPLA IO tan jen men ya ne la ga ya daka ka deng midi ka tin je kon let kan ka ngada no jin mi le mi shore lot bu kon yal be je kamne tin kontin le dije a report da la je report an go de nyo kon kel ni kon bum doran ka kobo te ni na tet ka dan ka bintiu ni na tet ka dan bo kon gwa betaman